सैम आमकां भरपूर कितें दिता, देखून मनशान सैमाची राखण करपाची गरज आसा अशें मत राज्यपाल मृदुला सिन्हा हिणें उक्तायलां। पर्यावरण खात्यान राबयिल्ले वन महोत्सव कार्यावळीचे समारोप सुवाळ्यान ती उलयताली। ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांचें उलोवप जालें। ह्या सुवाळ्यान वृक्षमित्र हो पुरस्कार व्यक्तिगत पावंड्यार होंडा सत्तरी हांगसरले आजोबा प्लांटेशनाचे धनी श्यामसुंदर सांखवाळकार हांकां भेटयलो। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। आज हो आम्ही जरी कार्यक्रम औपचारिकरित्या सोपयलो, म्हणजे आज महिनोभर जाल्लो कार्यक्रम आज सोंपलो, हाचो अर्थ सगळे आता आमचे वृक्ष वन महोत्सवाचे काम सोंपले असो ताचो अर्थ न्ही। आमकां खरें म्हणजे आयच्यान परत प्रेरणा घेवन उरलेले वर्सभर वृक्ष वेगवेगळ्या जाग्याचेर लावपाक मेळटले काय कितें हाचे एक आमचे दोळे उक्ते करून पळोवणी करची पडटली। वृक्ष आमकां कितले महत्वाचे आसा हाचे हांवें सांगपाची आवश्यकता ना। आमच्या निसर्गान आमकां भरभरून दिल्ले आसा। भायल्या देशांतले लोक जेन्ना हांगासर येतात, आमच्या देशान येतात, आमच्या गोंयान येतात, तेन्ना निसर्ग इतलो कृपावंत तुमचेर कित्याक आमकां खबर ना अशे तांचे प्रश्न असतात, अशे तांच्या मनात वेगवेगळे विचार आयिल्ले असतात। एक महीने तक वन महोत्सव है। वन का महत्व क्या है, चाहे वो समाचार पत्र हो या कार्यक्रम हो, चाहे बैनर हो, पोस्टर हो, इस सब के माध्यम से यह कार्यक्रम दिखता नहीं था, बोलता रहा। और आज यहाँ जो बच्चियों ने डांस करके दिखाया, गीत गाकर दिखाया, वृक्ष के कटने पर जो वृक्ष को दर्द होता है वही दर्द हम सबको भी होता है, यह भाव भी प्रकट किया। मुझे ऐसा लगता है कि भाषण देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पहले जो इस विषय में डूबे हुए हैं, मंत्री राजेंद्र जी ने बहुत विस्तार से इस विषय में बातें की।